Trong tôi trong phong yi sẽ đời nhá cho hồ YouTube họ nó là xử lý ý trong tuấn xe lùa và ta tỏ cầu đỡ ăn kết dạ lúc nào cứ là khi biết sau cho sự việc bất chậm hoàn để dù nó thì sau lý giải sự một hai tia nếu muốn cần đợi sự phương mua trong này sau hai tia cần nhất là sau bên phát xài kia hai tia in nu nó nêu đã chỉ này ạ thì tia là sáng tận này ạ của khi biết sau thì sau lý giải thì li mất sum dạ ok nếu lúc khó giờ để nó nè xử lý giờ daily routine này giờ sự việcประจำวันนะ หรือใครไปโชว์เดียโชว์อินนู้นเดียอยู่ในโชว์ลิจาสิริยอเดียก็อยู่โชว์เดียชัวร์จริงตัวเท่าก็สาวเขียนนะแต่ก็สาวเขียนมุดซันตัวเท่าก็จะเข้ามุดปืนเขียนนะไอโชว์ลิจาไม่จอตุ้นหลังเสียงรัวแต่ตัวเกี่ยวกับสังเกตแล้วกูสั้นๆแต่ตัวกูปัสสาวะเราเที่ยวอยู่เลยเด้อนั่นเรากูเที่ยวลีญาติชื่อเหรอเราไม่ชื่อเหรอนะว่าได้วิดีโอนะตัวเขียนตัวนี้จงพูดยิ่งสุดเลยญาติตัวเป้าเลยฮะchiều đi chả hỏi thì tụi tao báo số nên là tiền là sáng từ nói vậy của dân kia thì biết sự là tao sai thì tao cỡ ok vậy và từ họ chỉ chỉ dùng 4 là nên hơn gì trâu vậy okay start from in the morning okay start from I get up okay I get up at 6 o'clock 6 o'clock in the morning okay I start writing from when we get up okay I get up at 6 o'clock in the morning then I take a shower then okay I take a shower. Soนี่สนใจที่จะไปเปิดตัวอย่างมันรีบเปิดนี่ตะก้าอย่างนี่ใช้รู้เนื้อในหมู่กันนี่ก็เชื่อที่นี่ให้ลิจานั่นสุดที่ตัวละ Okay then I take a shower after that I go to the kitchen to the kitchen where I prepare breakfast okay then I have it at 7 o'clock okay at 7 o'clock after finish breakfast after I finish breakfast I take on my school uniform I take on my school uniform I take on my school uniform and my bag to be ready to be ready for going to school and then I always walk to school okay because it is near my apartment because it is near my apartment okay từ sau đi nói vậy
nên sauขั้นตอนนี้กูยังกันต่อซื้อยาวีเดนยาเจขอกูขอเช็คชอยาโอเคยันลินเดอร์ยูโชว์มุนจีให้เตียand I arrived my class and I arrived my class okay arrived my class the showing the at around 7:45 okay AM AM นั่นหมายถึงเที่ยงสองใช่ไหม okay my class start at 8 o'clock my class start at 8 o'clock 8 o'clock until 11:30 until 11:30 okay so so after that after my class finish okay after my class finish after my class finishes okay after my class finishes I walk back to my apartment okay I walk back to my apartment okay to my apartment I walk back to my apartment and buy some pre-cooked food and buy some pre-cooked food on the way home yeah okay so tao đi nào là chiều sau hay tía and I have lunch at 12 o'clock 12 o'clock yeah 12 o'clock in the afternoon okay in the afternoon okay after lunch I relax for 30 minutes after lunch I take a rest okay take a rest for 30 minutes okay for 30 minutes then I start I start going back to my class going back to my class okay going back to my class and my class will start at 1 till 4 1 till 4 kasi ku tao hay 1 till 4 yeah there at 1 and finishes at 4 okay 4 o'clock ku tao ya start ku tao ku shit tao yang go ya 4 o'clock okay then I come back to my room
and take off my clothes take off my clothes. Okay, and wash it. Yeah, wash it. Then I prepared dinner. Okay, then I prepare dinner and have it around 6. Okay, khát cá thật trả lên trong picture ya. Around 6:30 in the evening. Okay, after dinner I study. Okay, after dinner I take shower. Okay, sorry, after dinner I take shower. Take shower. Then I studied. Then I study for about 2 to 3 hours. Then I study for about 2 to 3 hours. Okay, until 10 o'clock. Until 10 o'clock. Finally I go to bed. At 10:30. 10:30 at night. 10:30. Okay. Ta lý nó sẽ dạo họ là cái này làm tùa nè đồ bé nhớ đồ sát tới chờ lò chùa nè mà bé mù cần đó mà sư phụ phía gọi bé sau daily routine là xử lý do là thì này làm tùa kiểu cấpชีวิตประจำวันแต่อีนู้นก็โตได้ชีเจcũng có sau ta họ là rằng là bây giờ tuân sản luồng mong và ta tạo cần đỡ xử lý do nhớ trâu khăn mặt thay nhung là cu sai tàu dọ là do thì khăn viết theo lại là xử lý do má hạ lại là cu sai tàu dạng gạo dọ do lên tư sân chạy nó là cộng tiền là bé thía bé kia khen đó nhớ trâu của trong YouTube này dọ do hai tiền ni hơi nhẹ của kia kia với sản kịp thía là khen đỡ số thía là chịตอนนี้ครับป้า subscribe กูที่อยากไอ้นี่ที่เราปล่อยวิดีโอกูชอบราคาตัวมูนะอยากโอเคอย่าลืมได้ไปเลยอย่างอีหลื่นสิอีหลื่นพันนะอยากเดี๋ยวใช้ลิจ่าตัวลิจ่าอันนี้ที่เราเดี๋ยวมื่อเคยเล่นกันตัวในกูหาใช้ตัวเตาที่อยากหามื่ออีจอมาเดี๋ยวในกูใช้เตาละอยากแล้วอยากจึงเป้าชากูแล้วกูมั่วอยากแต่ชีขนาดกูเคลียร์เดี๋ยวไปชิเล็กเปลี่ยนบทยันซื้อสิริทักษณะในกูจะจุ่มมั่วลิน้อยอยากโอเคI get up at 6 o'clock in the morning. Okay, now you go shower thầu trong mông thầu sân gió ya. Then I take a shower. Thong đời cũng muốn đã đây ya. After that, I go to the kitchen where I prepare breakfast. Thong đời cũng muốn tỏ cháo cho món nào ya. Nên xử lý họ cháo cũng qua chai ya. Then I have it at 7 o'clock. After that, after I finish breakfast, I take on my school uniform and my bag to be ready for going to school. Thầu nó sai ta thì cô nào khuyến giờ vậy, nào khuyến giờ đâu nè. Thì ba của tên hắn đỡ còn tiệt tiêu dụ một cần đó vậy. I always walk to school because it is near my apartment. Cô đôi cái tàu một cần tàu ta lý sư vì thì cô lúc chơi cờ này nhớ dễ khỏi chơi của nhau. Okay. And
I arrive my class at around 7:45 a.m. Cú muốn sao về cái thắt trả lên tờ blow thắt trả tờ xa mong bài blow cho chi. My class starts at 8 o'clock until 11:30. Cú lúc hông cần tờ nữa lâm thầu gì mong trả một sân đồ cầu ý mong bế châu. After my class finishes, I walk back to my apartment and buy some pre-cooked food on the way home. Thầu cú cần tờ lớn là dọ chế cú lúc cái tờ chắc là muốn là cú lúc hông dọ thiết tàu là dọ rau là luôn kia hai tia pre-cooked food nó sẽ tôi tia rau là đứa rau xìa này bây giờ dọ rau xìa này nè. Ok sau đây cho nên hiện cần tới nhớ má hà lại tới được bao trong vậy được sự kiện là một chuyện này vậy. Ok and I have lunch at 12 o'clock in the afternoon. Thì cũng nó sưu thầu lúc sưu hợp cầu áo mông. After lunch I take a rest for 30 minutes. Nó sưu ta cũng so thắt trả để bé cho nó thì then I start going back to my class, and my class will start at 1 and finishes at 4 o'clock. Chế tất cả đời của cô tàu tất cả một cần tới giờ cô hông nữa lâm thầu ý mong. Ok một sân đồ plau mong. Then I come back to my room and take off my clothes and wash it. Tất cả đời của cô tất cả là chế là thấy khuyến giờ số khuyến giờ yeah. Then I prepare dinner and have it around 6:30 in the evening. Tất cả đời của cô là món nọ vậy thì của cô nó món thắt trả lên đời trong một bếp châu thầu chuẩn đủ. After dinner I take shower, then I study for about 2 to 3 hours until 10 o'clock. Tất cả nó món ta của cô muốn đã đi ta của cô là sáng đầu vậy thắt trả lên đời ó số mong hạ bế số mong chúng qua cho thắt trả lên đời cầu mong trả vậy. Finally I go to bed at 10:30. Chế thầu cơ của cô một bữa thắt trả lên đời cầu mong bế châu. Ok, that's not something that cú của sau tôi lên nói vậy. Còn là the my personal perspective vậy. Ok. Cú nhà ý lửa và chỉ xài được mong cho nên lòng ý lửa vậy. Ok. Cú chỉ tao vậy nên mà lên nam sẽ vậy. Ok. I get up at 6 o'clock in the morning. Then I take a shower. After that, I go to the kitchen where I prepare breakfast. Then I have it at 7 o'clock. After I finish breakfast, I take on my school uniform and my bag to be ready for going to school. I always walk to school because it is near my apartment, and I arrive my class at around 7:45 a.m. My class starts at 8 o'clock until 11:30. After my class finishes, I walk back to my apartment and buy some pre-cooked food on the way home, and I have lunch at 12 in the afternoon. After lunch, I take a rest for 30 minutes. Then I start going back to my class, and my class will start at 1 and finishes at 4 o'clock. Then I come to my room and take off my clothes and wash it. Then I prepare dinner and have it around 6:30 in the evening.
After dinner, I take shower, then I study for about 2 to 3 hours until 10 o'clock. Finally, I go to bed at 10:30. Okay, the go thasna sun tu ne ku je ku cho sholi na si ya. Ne ku sma da lo cho mu shi tao. Chỉ lý cho tôi sẽ show này ya. Nên là sẽ là cỡ tao. Thì họ tư nên sẽ tôi sum bula ni mà li chau mà linh chỉ to ya. Okay, ở trên đó này sẽ là cùng share của video nó thia. Ya thì nó tin nhẹ của thiên đấu thia này chị. Thọ gió trong subscribe của ya. Ở trên đó mà xin nè tao đại video top bài ya.